Ukertong jong ka National People's Party na West Shillong Constituency Bah Mohendro Rapsang henne ulaong ba udon ka jengkermen ka baskem banjob yang kum unong mikmat jong ka Shillong West Constituency ha kani ke election MLA araja arpulai. Ulabo ru ya ka thong ban pynkylla ya ka West Shillong kum ka Smart Constituency lada ujob yang ha kani ke election ka banwan. Ya kani Bah Mohendro ulaong hadian ka jingwan bantep kerteng na ka banta banyakhun ha ke election ka banlong ha ka arfnyau treatment tau benai. Habagren syakilat pathai khubor Bah Mohendro ulaong bah kisan snem ba ulalong kung u MLA ka Shillong West ulawan ra shibon ki jingkla haga constituency Henry Snewbok ba kikam kisakut namar ka jingwan lenshop ka klam COVID khat kandai. Ulaong ba kung u MLA ulawan ra shibon ki kam pendroi hapo ka constituency khamtam haka baidei bat kilat banwan ra ya ka shongsuk shongsain hapo jong ka thang bat kumjoru ban kentiu ya kayo kami ojam jong ki samla Lyngba ki project ba pher. Setelah bangalayo ban file ke nomination mentasni, buat ngaso sarang dua kena kapor ban yang kum candidate jong ke NPP for the first time. Contest kena election the third time. First election na lost 2013, 2018 na job, and these two elections ngele na ka Indian National Congress, but this time ngele na ka National Party, party dan NPP National People's Party. Ngaso scam job namal ba bro sisan sinem ngam di show time. Ngadon bu paidbah, ngatri bu paidbah. Amang ngakla nang way party sebagai party ru paidbah oknam ot ya. We don lagi tinggal so scam. Bang ke kam mengalale bro sisan sinem ngaso sarong mengalale ikam ba. Bat ngaso sarong mengalale fulfill berkhoi ikam. Bagi dormat senong ki ai mengalale ngalalo ngalale pendep 100% kini ikam ba. Nampak constituency ke kemat berdikong sana bak ke program berdikong mga Cikgu Ahmad di kalong mengan continue ya kani ke program juga aku tolong kui nak Smart Constituency hapo Shillong hapo Khlieh baru kui kata ngalong ba kumungitang keren mentaru sankuro tingkat project juga Shillong Smart City kila sanction hak constituency juga bat kikam kidang ya mata syai ngasusi ban ong batang hapo ka arsnem ni mla ban le yesibon nama kala petut palat ko kubet tangbangi dang ya tri bat ngampep bat ngapular mangan pelong ya ka constituency juga ka Smart Constituency kuma ngapai nga kamdi ka sensitive constituency show menta agapor mo ile election nga 2018 araja khatra mangam non ka government kalong sensitive ngampat job ngadang le kalong sensitive hindi nga ato ng government menta nga apay bangay le e kani election ba adin mga job ngami don sa jinglong sensitive nga so sarong kumituilong kumi nga so sarong ba iwan patay kumto ba idon kata kamensim ba impediang ya kata hindi man sutu tang way hindi mga ay mga personally mga li ay mga hindi member jong ka unit bakiliban ay tang ba swa bangin ban ay ki paidbah ya ka ay bangila ban le ngida launch public ba mentangin launch no ya kanika part of the MLA scheme na menta ban sam dia uni pressure cooker na menta kawai pagawai ka ye ngambon pangale buri na hamle buri na openly ngada launch ya kani swa ban sam ngamnong kiwi ki kertong kiba khentho ya nga mga sam kat ba yala di pat isam nari lei ko to long kumi kamdi pagalipan pai tang sunga kalipan pai ru yo kutong persa je ba rengang ale persa ak basai ndai kumi goi kutong persa nga kilile buri bat ka khentho nga banga ai pressure kuka